is GC. Super D gaan nou soos 'n skydiver, die side die lug uitval is en as jy mooi vir Super D dophou, hier reg voor julle. Hy gaan nou soos 'n skydiver val, hou mooi dop, hy gaan lekker hoog op en dan val hy, sodat as hy die vliegtuig uitspring. Watch Super D as he does the skydiving move. We have Louis Genade, one of our club members, welcome by Radio Flyers. He's going to go up with his yak now. Altijd lekker om vir Louis te sien vlieg. Louis met sy yak, daar gaan hy. Altijd nice om vir Louis te sien. En die decathlon, super decathlon. En daar laat iemand sy skoonmaak. Maar nog nie. Uiteraard driver going up. Loudly. What's going on now with the car? The first car is someone crossing the runway, so careful.